guys, good morning. Good morning everyone. Mag-update na punta karon guys sa atong baboyan guys. Tana. Ako sang sa di pa ko moadto sa baboyan guys, manguha sa ko kanang madre de agwa, mamutol sa ko guys kay akong ihatag sa ako ang baboy. Tara. So dara guys, mauni ang ako ang Madre de Agua dire guys. Kaya guys, mao ni ang Madre de Agua nga dagko na kaayo guys no. Pamutlan tani guys kay atong ihatag sa atong baboy. Tara. Labong na kaayo guys ang amo ang Madre de Agua nga gihatag kani ni Sir Gilbert nga naa siya sa agriculture. Tana guys, adto ako sa ning hatag dito sa kuan guys no, sa baboyan. So ba kami mga di pa kayo limpyo ang mga baboys guys no, kay medyo tara guys atong ihatag sa atong mga bakten. Tara guys, ang mga baboy nga pila na siya, mga 45 days na ni siyang baboya guys. Arita sa pikas guys no, dire sa pikas luwang. Medyo pa kayo malimpyo guys, pero nang limpyo pa ang akong manglilimpyo sa baboy. Daghan kainig vitamins guys sa baboy. Kaubo guys, marampislat guys. Ano siya guys, ako ko ni siyang itanom. Akong gagmayon o puol. So, ari na punta diri guys sa pikas luwang. So, kusog kayo sila mga on guys, tanawa guys no, pirabuya guys. Mga duha pa ni kabuan sila guys. O mao ni akong snacks nila ang Madre de Agua. Mao ni nagtanom sa ko diri guys sa duol sa baboy aron dali ra kay pagkutlo guys. Duol gyud sa baboyan guys kay ana-anaon ra na nako guys no. Ana. Mangwaon na siya sa mga laylayan, dayon ilabay. Di napunta sa pikas luwang guys. Sa pagkakaroon guys, ang baboy dili gyud maayo nga negosyo karon kay barato ang baboy guys. Ang live weight sa mua sa pagkakaroon is 140. Og ang mahal kayo ang lao guys, sama sa Ultra Pack tag 2,000 ang sako. Kaya guys, ari na punta sa pikas luwang. Mao ni ang panginabuhi sa probinsya guys. Nga ari na punta pikas luwang dong. Tara. So, di apunta dire sa duol guys no. Mamungol na punta oh. Dire sa duol. Kaning mga anay nako guys. Tagaan pod nako pag snacks. Labong kay sa nga tanan guys. Ang apong Madre de Agua. Padre.
sa mga binuhing baboy. Nindot kayo ni sa mga binuhing baboy, guys. Daraw, pa nilimpyo ang akong baboyan, guys. O, manguha na sa ta diri napita, guys, no? Aw, ato na lang po ni kuhaan diri ay. Tara, guys. Are na po ta diri sa Pikas Luwang. Magkuha pa ko, guys. Magkugay yun ta, guys, no? Kay, ubita magkugay, guys. Huwag tayo mahimis. Huwag da pa. So, naurot na natog hatag ang ato ang maridiwagwa sa ako ang baboyan, guys. Nag-mix ako og lamaw, guys, nga high-end. Nindot sa ni siya nga product, guys, no? Ang high-end og Bipro. Bipro, guys, nindot sa kayo siya. So, maura to, guys, ang update sa tuang baboyan. Og thank you so much sa inyong pagpananaw. Og please like, comment, and share sa ako ang YouTube channel. Og thank you for your support and thank you for watching. Bye!